Ikaze ku muyoboro wanyu nkaba ngiye kubagezaho amakuru y'incamugongo ababaje cyane aho bivugwa ko ibyihebe cyangwa se ibi byihebe bita Gunman bikoresha intwaro byinjiye mu kigo bita Joppatown High School. Iki kigo ni icya Maryland giherereye mu Bwongereza British English. Iki kigo cy'abanyagatolika kikaba cyatatswe abana b'imyaka 15 bose bakaba bishwe, ababyeyi babo bose bari mu marira barababaye cyane kubera abana babo bishwe n'ibyihebe. Iperereza rikomeje gukorwa, ubuyobozi bwa British nabwo bukomeje gukora iperereza no kwitwaza imbwa za gisirikare n'iza gipolisi ziri kugenda zishakashaka hafi yaho ibindi bisasu bihateze. Bivugwa ko iki kigo cyatatswe kigatwikwa ku buryo abarokotse ari bakeya. Ambulance ziri gutwara imirambo bajyana kwa muganga. Nicyo ndababwira. Nkomeje kubabwira andi makuru mbabwira ngo mukore subscribe, nzajya mbagezaho amakuru ku gihe, amakuru y'ingirakamaro yose nzajya nyabagezaho. Nshimira abantu mwese mwagiye mukora subscribe, mutongera gukora kuri iyo nzogera hasi, mutatwambura iyo subscribe. Ikaze nakira abantu bashya cyane baje kwinjira muri uyu muryango. Ikaze, icyo musabwa no gukora subscribe mugakora kuri iyo nzogera, ntabwo ari igisasu ngo kirabaturikana. Ikaze. Maryland. Iki kigo, ibi bigo by'amashuri yisumbuye bya Maryland biherereye muri British mu Bwongereza. Iki kigo bita Joppatown High School kikaba cyatatswe n'abagizi ba nabi bita Gunman. Ibi byihebe byatatse iki kigo byica buri munyeshuri wese wari uri mu kigo, byabishe birabarangiza. Aho ubutegetsi bw'Ubwongereza bukomeje gukora iperereza aho ibi byihebe icyo byari bigamije, impamvu byaje bikica aba banyeshuri b'inzirakarengane bakaza kwicwa urubozo, agashinyaguro. Bamwe bakaba bafashwe ku ngufu bakabaviyora, barangiza bakajya babacuma ibiti. Aho navuze bapfuye urupfu rubi, agashinyaguro. Ibi byihebe byakoze ibintu by'amahano bibi biteye ubwoba n'isoni. Aba banyeshuri bapfuye urupfu rubi cyane, udasize n'abarezi babo baje kwicwa nabo barashwe urupfu ruteye ubwoba. Iki ni igitero simusiga kiri kuvugwa mu Bwongereza muri iki kigo cya Joppatown High School. Akaba ari ikigo cy'amashuri yisumbuye cy'abakristo. Ubu bwicanyi bwabaye, gusa ababyeyi amarira muborogo ntacyo babikoraho, bari kurira, bari kwihanagura. Ibyabaye ni agahomamunwa, aho ubu Bwongereza bwibasiriwe n'ibitero by'iterabwoba biri kugenda byica abanyeshuri cyane cyane, ku buryo kujyana umunyeshuri ku ishuri ari ibintu bigoye cyane kubera ibi bitero by'abagizi ba nabi. Ibi byihebe biri kugenda byica buri wese kandi bikanabashimuta, bikabafata ku ngufu, bamwe bikabanduza indwara, bikabica bagapfa agashinyaguro. Uwo biri kubabarira biri kumufata ku ngufu bikamureka akagenda, bikamwanduza indwara ku buryo bamwe biri kubica bibatemaguye, ku buryo bari kuraruza imirambo bakajyana kwa muganga nyuma y'ibi bitero bibaye nyuma y'iminota 15 isize.